Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji Ulcinjani, zonjade zoterinte dašurmić, juperšendeste gjiteve emerte listes parlamentare Bashk, de ne emerte liberaljeve te maljitezi. Dozvolite mi prije svega da vas i na crnogorskom jeziku pozdravim u ime liste Zajedno i u ime crnogorskih liberala koji su uvijek u prelomnim trenucima za Crnu Goru znali, kao što znate i vi Ulcinjani, da izaberu mudro pravu stranu istorije, a to smo uradili ovoga puta sa našim partnerima iz DPS-a, SD-a i Demokratske unije Albanaca koje ovom prilikom pozdravljam. Prije svega moram da vam kažem da je ovo jedina principijelna koalicija koja godinama stoji rame uz rame. Ovih dana kada se u borbi za opstanak naši oponenti ne libe da koaliraju i sa najvećim protivnicima o kojima su juče govorili ono što dostojanstven čovjek ne bi mogao ni da zamisli, mi ostajemo jedina svijetla tačka koju okupljaju ideje, uvjerenje i vizija drugačije Crne Gore, a ne isključivo fotelji i interesi. Zato ova koaliciona lista jeste najkvalitetnija ponuda na parlamentarnim izborima. Dovoljno je, dragi prijatelji, pročitati imena na ovoj listi i shvatiti da smo okupili najbolje među nama. Ovo nijesu samo nova i mlada imena. Ovo su ljudi koji su se u teškim godinama za nama, vremenu velikih previranja u Crnoj Gori i teškog otpora u urušavanju države, mudro, pametno i hrabro dokazali i nepokolebljivo stali na braniku građanske, moderne Crne Gore i očuvanja dostojanstva života svih njenih ljudi. I zato se ne plašimo da stanemo na crtu konkurenciji i spremni smo da svakom zlu u oči kažemo da je zlo. Jer mi se ne plašimo ničega i ljudi na ovoj listi nemaju ni jedne mrlje u karijeri i imamo snagu i mudrost da vodimo državu ispravnim putem i da je vodimo naprijed. Vi Ulcinjani najbolje razumijete o čemu govorim. Ja dolazim iz Bara, pa dobro znam kakvi su kapaciteti vašega grada i znam što se dešava u ovom gradu i kakav je odnos vlade Crne Gore prema Ulcinju. Ulcinj je na zapećku razvojne politike vlade. Grad bez ikakvih kapitalnih ulaganja iz državnog budžeta. Grad na koji ova vlast zaboravila. Zaboravio vas je, dragi prijatelji, na njegovu sramotu vaš sugrađanin, koji je uzurpirao premijersku fotelju, iz koje svakog dana vas obasipa lažima i vara nas o budućnosti koja za njega nikada neće doći, jer je on potpisao svoj kraj 11. juna nakon našeg trijumfa na ovim izborima. Svjedoci ste, dragi prijatelji, da najveći biser i razvojni potencijal koji Ulcinj ima i po kojem je vaš grad, ali i država Crna Gora prepoznata u svijetu, a to je Ada Bojana, jedinstvena prirodna oaza koju nema niko u Evropi, postaje meta sve agresivnijih napada Abazovića i njegove družine. Odlučili su izgleda i da za svoj sitan interes i čeif rasture, unište i rasprodaju na sumnjivim tenderima i vaše najveće blago na Adi Bojani. A i mi im to, vjerujte, nećemo dozvoliti i to im neće poći za rukom. Umjesto njihove pohare i restorana i diskoteka u sred zaštićenog područja na Adi, mi nudimo konkretna rješenja za očuvanje ovog lokaliteta. I želim sa ovog mjesta da najavim vama, prijatelji iz Ulcinja, da ćemo mi kao liberali predložiti u saradnji sa građanima Ulcinja koji su nam se obratili Skupštini Crne Gore nakon parlamentarnih izbora inicijativu za zaštitu Ade Bojane kao parka prirode. Ada će biti nacionalni ekološko-naturalistički park i svjetski brend zasnovan na spoju ekologije, turizma, istorije, tradicije i kulture. Ovaj projekat će, dragi prijatelji, generisati 100 novih radnih mjesta, učinit će atraktivnijim vaše turističke ponude u Ulcinju, ali i stvoriti pretpostavke da se velika plaža i štoj razvijaju na nivou najelitnijih odmarališta Jadrana, ali i Mediterana, jer imate ono što nema niko u Evropi. Zajedno sa parkom prirode Solana, kompletan Ulcinj postaće svojevrsno čudo prirode, zaštićena zona u koju će dolaziti iz svih krajeva svijeta da osjete ljepotu netaknute prirode i dožive ono što niđe osim ovdje u Ulcinju ne mogu pronaći. Dragi prijatelji, jasno vam je iz ovoga što sam kazao da je u središtu naše politike razvoj i dostojanstven život svakoga čovjeka. Za radnike, za penzionere, za mlade ljude, za žene, za poljoprivrednike i turističke radnike, o čemu će kasnije više govoriti naš nosilac liste gospodin Danijel Živković. Da ovo nije samo politička priča, potvrdile su i godine za nama. Od obećanog napretka dobili smo samo praznu priču. Crnu Goru izolovanu od Evrope, prazna gradilišta i očarani investitori jedini su rezultat njihove politike. Mi hoćemo Crnu Goru u Evropi. Jedna od tačaka, važnih tačaka našeg programa jeste da ćemo 21. maja 2026. godine na godišnjicu obnove nezavisnosti
dovesti Crnu Goru u punopravno članstvo Europske unije, dovešće vlade u kojoj ćemo biti mi, dragi prijatelji. I mi moramo da pokrenemo Crnu Goru. I za to kažemo Crna Gora u pokretu. A bez vas je, dragi Ulcinjani, to nemoguće. Zato računamo na vašu snažnu podršku 11. juna, jer Ulcinj je uvijek bio najljepše lice Crne Gore i Ulcinju smo, kao i u Baru i u cijeloj Crnoj Gori, uvijek živjeli zajedno, jedni za druge, a ne jedni pored drugih, pa neka to bude i ovako, neka to tako bude i ovoga puta, dragi prijatelji. 11. juna zajedno do velikog triumfa ove koalicije. Hvala vam puno i živjeli.